Yazam çıktım beter Vek bülbüle çola Vek verde kagola Dilemin vestiya Tu şirin tu bela Vek bülbüle çola Vek verde kagola Dilemin vestiya Tu şirin tu bela Dizi kahve dişeri Pas perde döneri Alem tırdı zalim Ayağımın izleri Ayağımın izleri Vek bülbüle çola Vek verde kagola Dilemin vestiya Tu şirin tu bela Vek bülbüle çola Vek verde kagola Dilemin vestiya Tu şirin tu bela روز باش صباح بخیر سلاو و ریس تماشاوان عزیز امجی استودیوین ترت کردیه پیشبری ونه داویه هفته ای روزی بسترانک خوش بدنگ خوش بدنگ زینب دورو مدس فکر بله بینرن عزیز داویه هفته ای روزی تیرو تیجیه اما ای رو بحثا نخوشیه اوبزیته بکن اوبزیته نخوشیه که چاوا در باست به کسین که بوان رو اوبزیته هیه گلو به عملیاتان خلاص بن آن نابن هر وکی دن اوبزیته تأثیری کی جان نخوشیانده که اما ای رو یک به یک شپسپاره خو بپرسن و اینجا دکارم پرسن خو پیامه خو آنجی سلامه خو جسر واتسابه جمره بشینن تلفننامه 0506 657 53 6 جوه نماره و اینجا کرم کن مساجین خو پرسن خو جمره بشینن گلک میوانیم نه هیجا ای رو استودیا مدنه کرم کنم خیراتنه بدن میوانه خوشی پاشیم دست پی بکن پسپور نخوشیین داخلیه دکتر محمد فاضل ادباlı ماموست بخیراتی نه بخیر دابن شوای باشی الحمدلله باشن acı başım gelek spastıkım خیراتی سرسلاسه şava rahati onkolog cerrahi gişti doçent doktor Osman Toktaş on bخیراتın نه بخیر دامن صبح بخیر avcı mavusat çavay başı inşallah الحمدلله هونجی باشن amcı başım gelek خودی باشی بدم اتفاق malavava inşallah سرچاوا سرسر Strambeş Mamosta Zeynep Doğru gelek spas malatava Strambeş Gülten Benek Deshoş Müzikşen Ali Ekber Ergün Alican Koçer Saim Ertem malavava Melebineren aziz ve tereyame amadeye eme dest bi sohbeta xo bikin le kerem kirin ve terey xo temaşe bikin هرتم خوارنا خوراکین برون خوارنا خوراکین فست فود ریشیا رون دلاش مرو ده زیاده دکه او دبی سدما و بزیتیه کومرو بیل بو تفگر به او آوای کری کو پک سپوری نکل لگل خوارنا نه درست لاش مرو رونا حلینه او نخوشا و بزیتی درد که به حوله کوجیان امرو به حرکت در باس به او خوارنا مرو جیره کو پک نبید دبی کومرو به نخوشا و بزیتی بکه گلو مروف چا آفیم دکه کو بویه و bez با بزیته کی جان نخوشی بمروف رچیده بید دجواریا تداویا اوبزیته چیه؟ دجواریا تداویا جراحی یا جبو نخوشن اوبز چیه؟ جبو کو مروف نبی اوبز دبی مروف چی بکه؟ جبو بجارتنا خوارنو و خوارنان دبی مروف بالا خو بده چه؟ مروف چا وادکاری دب جو خوارنان ندرست و زیده برده گلو جبو کو مرو نبی و بس خوارنا درست و بری کو پک بسه
Bersevavan Persan û agahiyên hîn zêdetir bi bernameya dawiya heftê bi mêvanên pasportên serekrana we. بله نخوشیه اوبزیتو یعنی پروبلما کیلو از بیجم هر کدوچه لولاته من مخابن زیاده دبه بله. بریانه ها دماغ ام دبیجین مدگوت اوبزیته امریکا دهات بیرامه بله. لورا لور خوان و خوانن خورکن فسود ای حاضر یعنی خوانن آماده geleki navdar bu geleki duharın لیل ولاته ما یعنی کلتورا سفره هیه ام رودن سر سفره ام شوربه دست بیتکن پاش ام سلاتا خود کن گوشت برنجه لی اف چند جی ایدی ولاته ما هدی هاتی گوهرتن فسود خوانن آماده جی ایدی مخابن لوال ناو ولاتین ما geleki berbela buye ev jî nexweşiyên wek obezite wek kilo derdxweholê aneka wezareta tenduristiyê jî li ser vê xebat da dest pê kirin kesên ku kiloyan zêde ye ve tespit bikin bawer dikim ev jî ji ber nexweşiya obezite yani ez ê dîsa ji we bipirsim ji ber ku mirovên bi kilo mirovên ku nexweşiyên obezite wan re heye her ku diçin zêde bûye bawer dikim wezaret jî ji ber vê tedbîran distîne îca mamoste dixwazim berê xwe bidim te em bi te re dest pê bikin em serî de ka em bêjin obezite çi ye ew paşê me yek bi yek bahsa nexweşiyan bikin înşallah obezite ku em dibêjin qelewî نخوشیکا پر مهمه نخوشی بخواه قلاوی بلکه نه مهم به لیکو جبونا کو قلاوی اوبزیت دبه سدم نخوشی دی لو ما نزعف مهمه ایجاد ترکیه داجی پیشی وکا و گوتی د امریکا دا د اروپا دا پیشی اوبزیت زیده هبو وگال ترکیه جی صدا سی دبجه اوبزن جر اف اوبزیت چیه ام کارن بیجن قلاوی قصة شبيه نوا عالم ده تفكي ده دي انسان کو دولت کو زياده او كوا باش يعني ايكونوميك اونچت بيجن بله ابوريا کو زياده ببه زياده خوارن دخون او بس درته ميدانه تركيا جي تخمين دكم جوي سببي اكو دورما و نباش به ايكونوميك ابوريا و نباش به اوجي نزانين دخون اوجي دبن قلاوي يعني اكو زانه بنجي نظام بن هر دو جي قلاوي وارا درت يعني نزاني جي خوارن هما چوره بخو دیسات با قلو جا ام بیجن قلوی یا اوبزیته چیه اوبزیته از بیجم گرک هر کس جیوه هدی همه خلق تف گرک زانبن ام پیشی اوبزیته چه هم تشخیص داتینن تشخیصه کیلوی خو اند بیجن کیلو هف قص قدر و بوی یعنی قاموی جن بیجن مترک و نیوه مترک نظام چه قاسه ام و کیلوی وی یعنی سینورک نه استاد فرمولک سینورک ام و کیلوی ام داتینن درکی و قاموی جگوریا متر 1.5 ام 1.5 کم دجاره الهفت خن یعنی 1.5 çarpı 1.5 ام دجاره قامه ام الهفت خن çarpmış dikin الهفت خن işte derket ام kilo ام le pay dikin le bölmüş dikin işte ku derket ica gorya ve efte gotin body mass index yani vücut kitle indeksi ev body mass index nav hedi civaka tenduristiya dünyaya yani Dünya Sağlık Örgütü. Gorya ve ev te hesap kirin. Yani gorya amre merevci dugohera ev formül. Ev formül birçok mazın. Buna herkesi standartta. Kilo bölü boy karesi. Ev hedi gerek herkes gorya ve dışta ku derket, rakame ku derket, eğer ku bin hijdara be ev insan zayıfe. اگر کو جناب بین 18 و 25 دا به اف انسان ایدئاله یعنی tam کیلوی به قامه خواه اگر کو سر 25 حتی 30 را به اف دی گوتن کیلولو یعنی به قلوی نه tam هدس بینک یا اوبزیته yani بیشتر سنرده سینورده. عندك ما يعني. اگر کوش سر سیاز ده تربه و 35 و 40 ده تربه جرات گوتن اوبزیته بره مد سرچلرا مدگو موربید اوبزیته. وقتی که بیشتر موربید اوبزیته پسیکولوژیا نخواشه کو اوبز بن خراد بن بیشتر هدی 10 کیلو. ایجاد بیشتر او جواکا تندرستی دنیای yani Dünya Sağlık Örgütü de بیشتر هدی ایروپا و سالک ده ساله de بیشتر و نه بیشتر اوبزیته evre yekemin, evre duyemin, evre seyemin. Eğer kuş ser siye hatta 35 rabe body mass index, hangi te gotun obezite
evre yekemîn. Eger ku ji ser 35 heta 40 rabe tê gotin evre duyemîn. Obezite evre duyemîn. Eger ser 40 rabe ewa ku me got morbid obezite ji re digotin evre seyemîn. Eğer gorya ve herkes kare xwe hesab bike, formülü xwe binêre, herkes kare bêje kas mira obezite heye tune, qelewî heye tune, herkes kare bi vê teşhîsa xwe jî deyne. يعني دما كنا خوش كتابة وعولي بفورمولة ونديار دكم كأونا خوش أوبزة يعني نو أوبزة. بله. اجار ev jî hedî eva ku hedî ji Îropeva belkî sporê me behs bike ji xwe wextê ku cerrahiyê dî lazim min evre duyemîn û evre sêyemîn tev jî îşê mamostê me ye yê ameliyatê ne ew. Yani يعني yekî تخازم شخوجي تخازم بري خو بدم دكتور عثمان توكتاش يعني تيجي قالك نخوشان أوبزيتي عمليات تكي ماموستي. بله. نخوشك دما كتابات دكيجان دما كيجان إفرا دبي توان تداويت كي أنج عمليات تكي. بله. يعني هر نخوش باور دكم نع عملياتين. ساعت خوش. نها فضل خوجه خودی جرازی و اوجی ساوه گلک خوش جمره توادو تثبیت کرد. قلبون بدن انسان دا اگر رون زیده بو امجویرات ویژن قلبون یا جی کیلو زیده بو اود و قلبون دی. ایجا هم ویا فرمیلاوی هیش خوجه بحث کرد. فرمیلاوی هی امبر فرمیلاوی لیدن هرن bilimsel olarak hem lüji dinherin yani evci bilimsel olarak hem dinherin ica nava insan da herkes her tişt aynine nava insan herkes goraya xurra özele ica loma mes avha aralık çekiri mesela hoca goya eğer vücut kitle indeksi ha internette yaz ki vücut kitle indeksi hemen formül derti berwan ama kiloya خود داره قما خود داره وی داره همه حساب که وجود کتله اندکسی چه وی در که گورایی وی لوی دنهرن ایجا hakikaten ev insan bilimsel olarak obezine mesela eğer ku ev insan qamawi hindik ve mesela kilowi çişki zede ve ji ev obez derti ایجا هنیک انسان قاموی زیده او بوی زیده بویاوی زیده و کیلوی هوجی او اوبز در ناکه مثلا لو ما عم دویجین کیلو قام لهفدو فرمولا مهی او لوی بنهرن حقیقتا هون اوبزنین ایجا گو نوا 18 و 25 me gon normale. 25 ve datır aşırı kilo derdi. Mesela tedavi avana tev de güçlü ve icar. Mesela nava 25 si da em kilo vana zede obezite je si ve da dest pedike. İca em juvara dvejin çe dvejin diyet bikin egzersiz bikin em ana bevejin yani obezite çima derket. Te xoş ko beli beri medgo obezite Amerika'da ha şeyme ana لورا ابنا خشي لور دست بك لور da يعني ما بيفا اوبزيتي بامريكا يفناستر يعني وصاد بيرام دمايه aynı olsa خبرتي mesela nava dev bavi meda pertine bu onu zan ne da xoşin çiye fakat ana perhi İcacı navavanda mesela em divijin sağlıklı beslenme bira xarna xo dikkat bikin bira spor bikin o jwara gorayan bese hoca go yani yekemin demin seyamin ve goraya wi İcalên herin vücut kitle indeksi nava 35 da ve derece yekemin 35 çil ve 2 ji çili ve datır ve ica derece ve se emin ica em se emin Dünya Sağlık Örgütü dveji ekko ji çili ve da bu qan naxoşin tine beji gelev insan bir amelet bivin hoca cümleki go yani obezite hem pır sorunuk zede hem jî gelek naxoşina nedeni gelek naxoşinoy loma em jê tirsin loma em naxwazin niha li dünyayê sebebê mirinê en zêde kalp damar hastalığı. İca sebebê kalp damar rahatsızlığı en zêde en pir obezite. Qalabune yani. لورا بدنا مدى رون زيادة دبنا وصار. صحات خوش بدن insan da run zêde bu. İca goraya wî re tedaviya wî de gişti ve qalabun ica sê emin bive em amelet dikin. Di emin bive goraya wî nexweşînê dinê heve. Şeker nexweşîn pêra heve, tansiyon heve. Em dîsa wan amelet dikin. Em ê wana bivêjin dîsa. İca nedena wî çi bû? Çima mesela
وان چند هانی او که دخواند سر yazı ki bilimsel yazı milledin heri go 1975 sedo hazaru 1975 obez bun Türkiye seda çar bu. Sedi çar bu. Sedi çar bu. 2006 2006 da ev ve çaxi bu seda bisti. Yani ne var? 31 salda. 31 salda je çara derketi bisti. İyice ev çıma ne de çıma o hazide bu yek. Xarına me baş nine. Em xarın düzenli hem xarına me baş nine hem de em düzensiz dixun. Yani seri şebekedir xurînî nakî nava nîvroyda xarine giranî dixuî qe hêşînayî tê de tune û tev berwî imkanê me însan çiqa imkan zêde bû ewqa qelewbûn zêde bû çima endê rûtinê fiziksel aktivite tune yani beden jî fena hewis kiye enerjî hat xarin hat gelet wî xarinê bişewtînî eger ku te neşewtand ew beden da dimîne çi dive beden wî dike rûn dike rûn devdorê organa zigî insan her cî bedena insana rûn zêde dive berwî jî qelewbûn çê dibe yani îca çawa bû berê insan serî şevekê radbûn diçûn wê derê dixeftîn ra dixeftîn Alkem pır rutnen mamosta yani. Karu berame ji biya awaiye. Yani prani ji memur seris be hatta vera rutnen yani. Ser maase. Sıhhat xweş. Be hareket yani ji gayna obezite ji naxoşiyên hestiyan ji gelekî dertkeve naxoşiyên labatan ji dertkeve ji bo hatta vera rutnen yani xwîn naçe naye di bedena me de. Belê. Yani em hareket nakin. Yani gelek bu sport beje roje dvekun 10,000 gav babêjin. Yani muhtemelen ne ki canım 10,000 gav babêjin. Belê. Sıhhat xweş. Niha ve teknoloji jî gelişmiş bu her tişte gûr. Mesela akıllı saati akıllı da duwan da te pir rûniştî divê uyarî tête divê ravî hinkî bigerî. Hatta wê derê derket. Ca qelewbûn yani pir hem ew nexweşik girîng e û te bû sebebê nexweşînê girîng a dibû. Diyabet, şeker hastalığıyı, tansiyon, kalp damar rahatsızlığı, vana tev, ev obezite nedeni wan dibe ica. İca gele xarina me düzgün bibe. Yani berwî te go fast food nizamçık, ev xarinê xarên paket ez bêjim. Paketan. Xarinê marketa tev. Bele. O tev te henkî xarin xar berwî ica em dibêjin enerjî jî tê dahî. Hinek xarin hene mesela xarin piçûk ya fakat enerjiya wan zêde. Mesela çikolata. Tiştî wisa yani ew xarinê wan xarin hindik ve jî enerjiya wî zêde. Ew enerjî çawa dibe eger tu wî enerjiyê nikarî bişewtînî hereket nekî tu wî neşewtînî îca ew bedena te de qelewbûn dibe rûn dibe. Dibe don nefsa. Tabii dibe don. Yani berwî jî kalp damar rahatsızlığı, felç, obezite pir nexweşinkî girîng e. Yani niha اوقات زیده بو سبب وانجی گلم وانا دقت بکن Yani çavun çava tedavi etkin mamosta demek ko naxoşek te bawe kiloya wan zede ye. Yani muntakaz ameliyat tavsiye dikin yani jigayna ameliyat sporu parezun tavsiye dikin. Bale. Yani bu ilaç amun tedavi etkin gelo yani ilacı obezite hey. İlaç hey. İlaç hey. Emi wi bevijin peyda. Hep işte hamro kapattık hadi. Diğer azvej. Emi wi jivejin. Na viya jivejim. Yani qalebun tişki wasa xarab bu ana nava zarya da ciddi dit. Nava zarya da jihane o tabu nava disa çalışmak da nava jina da daha ziyade Türkiye. Jin beter de Türkiye'de nava jina da seda 20'te nava mera da seda 17. 17. Çuma acaba? 17. Çuma seda hiç yani çuma jin beter be naxoş ya. Herhalde Türkiye jinime daha zani خاله ما یا جدیا ما یا تیزه ما او تف وین برچاوی خو او تف کیلونی ده خانه خوش چیت کنه ساعت خوش جبر ویجی بلکه بله مثلا فاست فود هیچی ده مملکت ما ده پروسا اوکنینه yani پر ام beş tane naçın çuma xarine me baş xeberete xarine me xoş kültüra me xoş ma mosta yani demak amrudden ser sufrem cur bicur xarun çetkin Gaziantep mutfağı Gaziantep Zeynep Hanım de Gaziantep mutfağı var. Yani tabii ev gele em dikkati wî bikin.
خارنی به باشه فقط حرکت گلهم بکن سپور به سپور قد ناوه یعنی درونی دزانی دویژن یا işleyen demir pas tutmaz hakikaten musayı yani insan ko avha per runuşt hareket nekir çok evi kreştigir işte o kreştigir yani vana per evki zedane berwi gerem hareket bakın harna huraji dikkat bakın yani neha mesela zar ya da hani zar hane dukhun kilo helleyin nay hendir zxu ev zaru serşe qatay ver el dervay yani de chatte zaru çuma te çe bidiyiji ev kharj dike بله enerji de çe ناسك دمال ده بيج ناسك nasıl kına valla haberat değil normal de ji nasıl نمال ده ناسك normal de şu ev mal de ji nasıl ica nava merve mezin da nava mezin xarın da xu dernake ve dervan naçeci ki icat zani ana emji vay televizyonu da ha programı xoş emtinin berwan payve programa bera ram her derva begerin iro lada برنامه ماما pişti programı شو دوازده bravo انا programa قبل تاشتي خو بخون چای خو بخون قهوه خو بخون جا حبكي برا بمحي نجي ber division ber ekran per diminin loma Bele. ber ekran jiyan per diminin mesela zaru jiyana ber ekranı per diminin خابن loma zar ya da kalebun zede çi bu yani hareketine xarına meji başnine ev nave بله آوانه بله نبا. ساعت خوش ساعت ایجا بو obezite جی هم بخو yani از gelek نخوش از زانه مثلا obezite وان زیده قلبون او زیده ج چلی و داتر وجود کتله ایندکسی تی yani avhati قد ve az hayata من قتن تشکیتن وان چندی هانی مع حس نخوش کی مهو معاملات ایجا 15 کیلو داوون yani na هنکی zamanda ایجا گم از شیستیوم آنا بو از بوم چلی yani موسا هیستکر اوسا گرانی جوان جد بنا بو از موسا او کاو هو گرانی هو سر بدنام سر لاشی من ایجا او رابو مثلا شیستی هیستکر آنا اسفنا چلی هیستکر لی او önemli عمري ما راب جدو yani سری تجی قلبی تج بوی رحی تج بوی بدنات اوبزته psikoloji amro psikolojiya وی yani pranici yani kilo şka kiloya zede az bejim gelek tesiri insan andığı lejin beter tetkik seri xo rasti ne sama سدا ما وانتش کی جی ویژن فضل خوجا برابر سدا ما obezite enviya vijin yek hareketsizlik bele be hareketi bele düzensiz ve sağlıksız beslenme de kurmancı gibi biz verin şey yani karna dürüst bu tendürüstiyem bu am hareket bakın am bejim hareket bakın hareket bakın am spor bakın verziş bakın saat baş bu beden amaj bu tendürüstiyem genetik faktörün genetik cihet genetik yani eğer ko aile vanda zede ve gele o insan hınık daha dikkat bakın eğer kad dikkat ne ki harnu ve haruna xo ev daha zu kilo heldine daha zu kalabun te da çede ve ev psikolojik stres stresu sıkıntı ev jinava insanda sebebi xarına düzensizdi ve icat edilen ev insanı stres avan zede ve dest xarını edikin buan meşguldü ve icat vanda kalabun çede mukabil استكمل ناره بله بله کرم سبب ده هنك جي افهنا هنك نخوشي جي دبن سبب سدمه اوبزيتي yani demek bu obezit neye tedavi مثلا قوات هيبوترين بيجي وهرمون ناشخلن بله هرمون ناشخله او جي دبن سدمه قلبيه هنك علاج هنا اختيكو مثلا سترويد كورتيكوسترويد كو دخون او جي دبن سدمه كي اوبزيتي يعني ستريتش بو قصاد خون نفس اي سبور جبنا روماتيزمانا جبنا نخوشي ضعفنا ايكو ستيرويد دخون او جي دبن سبب سدمه اوبزيتي يعني وانسان ام تشواد بيجن اوبزيتي دبن سدمه شكر خوجي دبن سدمه اوبزيتي چما جسدا حشتي ايكو شكر بورا هنا اوبزيتي بورا هيا بالصدا حشتي ايكو اوبزيتي بورا هيا شكر جي بورا هيا واف اوبزيتي شخوت افاديج برچك ميتابوليك سندروميه يعني من كارن بيج اوبزيتي سري خو بتاني نخوشيك ايكو اوبزيتي بورا هبه مطلقه بورا نخوشي ديجي هنا يعني سري خو تاني ناسكنا اوبزيتي يعني هافالتيا اوبزيتي ايكو نخوشي كو هافالتيا اوبزيتي يمكن ضعف او ميتابوليك سندروم هنا الشكره تانسيون كوليسترول افتف
تكفن بن او كده تكفن بن يعني يكون نخوشي او بس بواره هي تقص ابنا خوشيان جي دكبن تانسيون جي شكر جي بله. هر اوای نخوشی بواره ويك جي جنسيتا كو بيرك به زيادتر ريسك جبونا اوبستي جبونا غوريا ظلامه سدم ويجي كو بيرك هذا استروجين هي استروجين ميلاوي ياخ تشتكه غوريا تستوستيرون زيادتر ياخ جفينه استروجين بله و جغيري فيجي د مملكة مدى اغلب جارا بيرك ايش مالك ظلام ايشش درواتك بله او ريفاتشونا كوج دروا د شخله او جي كون بيجن immobilite ku بيرك تده المالي وصا حركات ناكن ايش مالت كان مالي ده زعف حركات ناكن ناچن ناين اكزرسيز واسيبورا كيما وقتی کو کم اوجی دب سببک سدمک جبونا پیرکا ایکو دبن قلاوی دبن اوبازیتا و غیر ویجی اوبازیتا افجی هي فیدک یا پیرکا اوبازیتا و هبجی وکیا ظلما نه تهلیکلیه ام چما یا پیرکا اوبازیتا و وک شکل هرمیه armut tipi. Armut tipi obezite var. Şekli ye zalamaji abdominal obezite kud bejin ev ji şekli seveda ye. İnsanı ku şekli seveda yani obezite hebe buara جي هر دره يعني كيلو استر او چتر نخوشي تانسيون نخوشي اتروسكلروز نخوشي قريز او نخوشي بوara زيادتر dertin. İca Fadıl Hoca dveje milleti medveje erkek balkonsuz olmaz. Ev çiye ev dveje. Erbejim evji شوفوا كي بهانك شخورا يعني بفي قوتنا او دكن حق دلي خو خوشتكن دلي خو خوشتكن دلي خو خوشتكن نكارن تشتكي بكن نكارن زعيب بن ان دبجان يا دخوازن بكيلو خو بمطلوبن بكيلو خو نكارن كيلو بدن اجا قبول دكن قبول دكن جنابك جليت نا Fadıl Hoca biyeci vejin Fadıl Hoca go em teşte rast vejin bra millet yanlış sanake او پر تشکی tehlikeli Fadıl Hoca saat hoş go abdominal obese yani zigi wida çıka zeyde be او اوقات tehlikeli yani او baş değil balkon سكه بما رونشت بنا saat hoş yani zigi wida tipa sef tipa sevde yani او tarife جو organemet tipa hirmiye yani armut tipi او gerçekten vakadi nabe risk nabe zarar yani جبر veji yani ere جن بيتر بنا خوشي او ازيت دكبن ليش بوان لغور ازلامان حلقاوي وكوي قريز درباس ناكن وكوي تانسيون چنابه وكوي قريزات دل مسا بيتر زلام درباس تقرا بله اوجي شويه اوجي شويه تدما شويه وتشتكى دي جي اسكارن بيجن بلكي نابنا خلق ده وهناكي ام بيجن وك اكسترن چبه ياخ اوبازيتي جمكارن غوريا اوكي غوريا عالمي bölgesel yani hani tüt deri ve nezedene sadece zeki ve tenezede yani derek di tenezede kalça tenezede evji usate gotin obezite ku lokal evji tedavi ve gayri ameliyat başat işte ditine evji ameliyat ve sadece ameliyat ve okey yani ameliyat edelim ilaç ve kilo bedin كيلو داينا وانجي زورة لو راح لنا خوش اوقات كيلو دستني كنا كار بمشي نوصل ما مصني كان سبوري بكن ايدي يعني وايوا ديجي ايكو مثلا ياخ جفيا النافا ياخدا اروماتاز انزيم هي اروماتاز انزيم هي او اروماتاز وصا تشتكه görevi ويجي تستوستيرون دغورينا ياخ yani östrojeni diğerine yağı yani hormona diğerine yağı ve ki azbe bejim aromataz enzimi çıkaku don dereki de civiya ev donji obezite çetir zedeteke yani vakti ku obezite zede çebu aromata zedet be yani ve ki ku beje qasr döngi çedbe insan ki ku bir kilo be zam nikarab gere او جد بسبب كيلوه دي انسان كيلو بنكاره غورا خو بي خبي خو نكاره ريفارا نكاره تديان بيجن جرك بجرا نوصانه جرك سر خو بجرا جرك اكزرسيس كسيبور كي انسان كيلو بس بقلو به نكاره بجرا جي او اوبازيتا بخوجي ده بسبب اوبازيتا زيادتر
ساعت خوش مامۆستا ئەمە هین بەحسانە خۆشیان بکەن ینی ئۆبێزیتە دەبەس هەدەمان کیژان ناخۆشیان بله. لە عجەلامەتنە مەهین و دەست پێ کرد ئیجامە vê carêjî ji gülten benek straneka din godar bikin paşê jî em ê ji we xatir bixwazin gelek spas dikim mala wava kerem kin. Benek gelek spas malata ve teherrebi bes hoş. Belem devam bakın bu mücadele mamosta. İşte straneka hoş. Ami robasta obezite dikin yani vagot obezite tesiri her nahoşi dike yani kesen ko bu ara obezite heye takaz nahoşi indin jihane şekli heye tansiyon heye. Nafat hoca sonda tişki go em tişki jivejin. Eca em çima obezite mekri sınıf derece yekemin, demin, semin musadıçe. Eca kilo zede bu hareket gemdi be. Ev insan nikare hareket ebke. Lüve deri sınır ki heyk. Eğer ev sınırı baş derbas bike dikare obezite baş ve bizvirine. İca eğer kuvve deri ev sınırı derbas bu edi bu nikare bu baş obezite bike. Edi obezitavi indi ev kutbe. Yani daha 5 dadçe daha ziyade de ve datır. İca ev derçiye vücut kitle indeksi ji 35 ve derece yek emin de obezite yek emin de ve ica ev insan eğer kuvvejin yav kilom zede endi nikarim herrem runem ica obezite zede de. Eğer ev insan beveje zede ve kilo zede bu ica nikar hareket bike.
تی جمع دکتر دویجه گلت حرکت بکی داره جانی کار حرکت بکن جاوجی دکار حرکت بکه ده قراره چه راحت به يعني لورا ماما خود چوکه وانده حستی وانده جی پرسکیت داد کevin tabii yani çok da şey yani murovin ku bir kiloyan zede qalabın yani ne diyor ki çoke wanda pırskek dernet ketiye نها او gram bun او qalabın kıştet keve çoka wan نها dünyada da çı kanun heve لسر insan da ev kanun jê geçerli yani kanuni Xwedê li her cîne bele Xwedê kanuni fîzik çêkirî îca eka ku rabû pê basınç tê ser çokê te basınç tê divê eger ku vücut kitle indeksî 1 derece zêde bû yani vücut kitle indeksî C ve bu C1 divê nêzîka 20 kat zêde basınç tê ser çoka wî insan yani vücut kitle indeksi 1 derece z'de bu disa yaklaşık 20 kat z'de basınç deser çok iyi ve tabii ki ve harap ve. Ev insan iyice ve sınırı بربيجي جان كان سبوري ساعات خاطر أمي ve sınırı gele dikkati xubkun. Ev insan ku veje ya kilowanı dihinik z'de bu ev divin dirri berwane. Eğer ku vejin ya ez ravim herrim xarına xud dikkat bikim kiloya xud dikkat hareket bikim ev پیش داده یعنی او کیلو ضعیف و خلاص به اگر کوی داری دقت پر دقت نکه ایجا کیلو daha زیاده و daha به کیلو و daha کیلو bu نکاره daha حرکت بکه ایجا سونه دا ورا جمع ایجا فاضل خوجا نکاره فش جمع عملت فهم شو İşte damak tem baba mamoste. Bele. Yani damak mukhina wanların wan tekibin testan bin kontrolan. İyice hanek şu ev Fadıl Hoca jibr ev obezite nedeni çi nakhoşinadı. Bele bele. İyice cur bu cur nakhoşi bu anadat ki mamoste. Hatta bugecin asta ameliyat yazmışım. Tansiyonu, şekeri. İyice bahsavan bu yani. Boku eko kiloyan zede ji brasi ber hapki bitirsin ji. İş boku o bu parezince hapki. هيكو نگوتی بجم قیمت زویجی بیشم هجاز دست بکم. کرم کن. تدی مگو اوبازیت شخو بادی مس اندکس کوریام حساب دکن بل قالچه ölçümü هيا. Yani mesela bejin ev eko buna evji çeşitek ya obezite mesela eko ev her du Nokam rov du peyvin. Nok du peyvin ajvre va her du hastiye sere va hastiye du peyvin از گوریا اروپا جدایا گوریا امریکا جدایا گوریا ترکیه کو هاتی قبول کردن جبونا ظلامه صد جبونا پیرکا نوت Yani evji bavardıkım ligori tipa insan ji ligori valatan dughara nafsa. Ligori valata dughara ligori ve diyar kırna. Mesela Amerika dibece yekû zilama sadu de doku bibore ya di haşti û şeş ku bibore ji buna pîreka yê Awropa dibêje na haşti û heşt Avadi notu de do. İca ez vê bêjim ya Awropa û Amerika wan dira endev jê berdin ya ku Türkiye ku tê qebûl kirin yê ku zilama ji sadî bibore Bele peyvin bele. Ew tê gotin obezite abdominal obezite ê ku pîreka de jî ê ku neb hemle be. Wî şertê ku neb hemle be ku ji notî bibore ji war tê gotin abdominal obezite. Ji war tê gotin. Îca ez ê bêjim ev nexweşiya obezite çima zehf muhîm e çünkü lewra dibe sedemê zehf nexweşiya lewmanê muhîm e. Yani hatta belki do pêr jî nexweşiya obezite digotin ji xwe obezite ne nexweşiye. Kozmetik wasa dîtineka nexweş e yani. Yani wekê bêjim ne nexweşî qebûl nedkirin. Va salek di sale civaka tenduristiya dünyayê obezite jî gotiya nexweşiyeka pir muhîm e. Hatî hesab kirin. Ew jî weke ku çawa em bêjin şeker weke nexweşîkî tê hesabê. Îcar obezite hem nexweşiye hêdî bûye nexweşî bixwe hem jî dibe sedemê nexweşiya çima dibe sedemê nexweşiya serê ewil da insanê ku enerjî û don xwarinê yağ bi don zêde xwarin û tev xerç nekirin yani tiştê ku em bêjin xwarin û tê de ma derneket û xerç nekir spor nekir em wisa bêjin nexweşa be çopço kîlo distîne wextê ku ew insan ku kîlostan dibe obezîte wextê ku vê arada wextê ku dixwe yağ zêde dibe ew qereciyar diçe dibe yağ dibe don wextê ku